Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy CM ke KHADC ubadairu chairman ke select committee uba pensyangan NCM habekran syakila pathai kubor hadian ke jangkran bat kita khot jong ke JAC ki lai polling station bagan thop ya ka mouse mai langdong dai bat misai ulaong kadaw ba penhap ya kini ki lai polling station Sharamrai constituency kadai namar bah ke MLA ki ha papo ke Ramrai constituency kumta kala don ke jingpen sengau ban penhap no haju ya ki nak benta ke MLA bat MDC Uba pensyangan ulaong ru banamar ke jingbom hun ki pajba ki lai polling station nakalyang ke isi kan sa syong jing lang biang bat kan sa wanra ha ka dorbar ka benong ha ka khat kanai tarik ubnai no pra ban pet bnya biang yakani Untuk ilang sudah pan ya keren berki perlok naka joint action committee kaba kaji kuat jengki kalong bat penne ikni ki right liki polling station kata kemuka mausmai polling station kala dongdai polling station kami say police station lakin nang ne apa ka 29 Mausudut MDC constituency nomor kumpa pilatif bi bahaga yung dobar nga pas eta dimension amendment bill pada ba la asen do daw governor ka bagini gilai teligi police station ka mausumai kala dongdai kami say nga penhab biang syaka 28 Ramrai Jengam konjungsi kajingmut jungi hak kopor kalong namar ba ini kita lagi polling station ki hap haka Ramrai haka MLA ke kadon ke jingong don atau kan ni jom ba balai ngimbu lang be haju bat MLA bat MDC jadi bangila pas ka asen gubernur ka along ain menta lagi ni ki perlok kumba pau minta kesini ki babon kim hon ya kanika ka pangila dia kaji kedua jungi mentang sini nak kran syai ki ba namar ba kaji kuat jung pai ba kolong kumnu ban penek biang haga 29 Mausudut MDC konstitusi ba kolong ban swa ina kaliang jonga kumbu deputy CM wa ki ia merukan ba dilukain ila kran syai ba in review biang ikane inang relook biang ikane but ni scam ba kaisi kan ya menjurlang bat ni ba in place biang po house na benta penwa unda biang ya ka amendment haji di kan nang ba kan penhun ni kituki nang song di badan kituki jaka kata ketiga ga bang la ai hati ya ka jumlar ba kumdu in discuss ketiga kaisi ba kaisi ngin sa place po ka house na benta ban wanra biang ka amendment na benta kan ni ka jingkwa jugi nomor ni hau kena terik jong di Disember ni long ka session balakan ni sa place kan ka amendment da diuntin amendment tel biang taruh ka di siteng mir ha bian aksi kun ka jing ong jugi em ka sulong kan ni namar ba ha ka hearing jugi hoi no dau ya ki babon ki dan kwa emosional ndrei na kaleng jongi ka select committee ru ni haban snap lang nang ni nang tai ru ka ji pen snap ya kaya don ke jibal snow kong bal namal bakadang hab ha ka MLA po Ramrai barin pun kam apli yaki ha ka tah ka MDC ke anyway ngatrai kong bagalong mentap de ka pausai bagi pai bagi ku aban kumnu kan nang ne ha ka Mausudut ngatrai tangi ka tangi persyang ban te ko pakila session ngatrai kanu kasyong ha ka kadon ke political will in persyang kat balaban kadi kata benda ke balak session program house kat ndai tarik andai hoy kita review committee em ngim ngatrai kam don kam syuk banda move ka review committee ndingin lek bina kalian ka di isi kanu department kelapan pengkhe please di isi and isi to the house okay kaji mut kalau enggak isi kan review biang om tak Okay. ka isi kan review biang iya kene but in sa place pok house